gukora ubusambanyi ngaha mu rugo iwawe. Ndekura remisi nshaka nkene ndekura banze rero ndakoma indubu uke ukitsa nuko ndakwica abura ncanko mindubu ndekura remi ndekura atobite bimwe uhugira agahanje ni basi ujase kumenya ubikora kubikora bakuru kwanza ubirite ujase kumenya umviriza imi je sinzi umuntu nk'uyo remi ndekura nabi ubiriza kwanza ubirite kundabona reka jindi umuntu wawe tubana ngaha kwanza ubirite kwanza remi ndabivuga remi nje kwanza ubirite kwanza ubirite remi ndekura remi ndekura remi no tubahane ndekura nenda ukeneye cyane umunsi cyo tuyaka nimba atashobye gutwara sana top nimba bishoboka uze kunsanga muhiri wanje merci. Don't you? Don't you? One.
bigukunda wofagizwa ubuja mutagira hepfo na hariya ruguru umviriza nimba ukeneye kubaho imyaka yawe yose ukazokura urabona ko ukiri umwana ukazokura ukakura ukaja no ku mugabo kurongorwa ukazana n'abana bijya bintu wabonye dontya nimba wikunda ukaba ukeneye kuzoba ukajya n'umunsi mukuru wabonana na Noel urabyumva ukaturamuka uciye hasi najyana gutya gusa nkuko na gatoya ntanatuma havyo wababwirye mu mabuja dontya jewe ndushinda ndakwica mukure kwizosi ryawe urakumwenga jewe kandi kumwenga jewe ndakazigera kumwenga jewe kumwenga jewe kunzo wabagera kumwenga jewe Niraje niko ndumviriza wowe mbwira gusa yuko ati muzovuga nyaruta tenda kumena umuntu naruta nakubwiye none ko wihutisha bivuga kuko mufata wagumye mufata none uragafatwa mu mwonga wa kivagundu titi cyana jendi kivagundu uhore ndakubwire ndakugorwa jendi ngo ahubwo ni wogo Nk'urwana kwa Dirupa he. Ibyo ubwira byose nta na kimwe ntumva. Banda kubiriza. Wewe genda ubinume. Ndabinuma. Ndakugurira imbombo societe. Urumva? Ndakugurira igisuguti ca shokora. Mabuja ni ya mpemba. Bavyumva ca shokora. Ibyo shokora bibiri. Wewe gusa ntagiye ni kwintu kuruvuga na kimwe n'ukuri. Nzuba ngowe basi ndagusavye basi. Wazoye ko dukundana mwaza nkagohonda gaceke. Tubona ko hani nyama we ntubizi none urumva rero dukundana mu kunsuma nzobivuga kuko niwe wa ipora kuzovuga ibiki wabonye ibiki nabonye ibiki bijyanye nabonye bakabona ibara mwiragara wakwana ukwakundu ibyo uvuga byose ubita mama cyangwa bibwira mama aca kwiruka ahubwo noca ndabivuga n'ubu nyene mubi basubiriza basi nzogusororera ninahembwa basi kujya kubivuga basi byo gukara basi ndabihevye basi uzohindimire basi ga umugenzi donje nukuri kwimana kandi ubivuze reka je no bangowe nakumenye nta bugenzi bwawe ne dote asmora muruza no mugikoni basi nkaguhunde nakanyama basi yo ndiko ndakaranga basi mbabarira basi nzoguha basi amahera nibampemba basi ndakubivuga mugabo ndabivuga ahubwo kwanza egera inyuma basi ndagupfukamiye basi nzo kubivuga nukugenda bangoye ndagupfukamiye egera inyuma nihaguruki ndagupfukamiye basi nzo kubivuga basi nukuri basi umbiza basi donte ubina kubwiye basi nzo kubivuga basi nukuri genda bangoye nukuri kazi koca gahera gaca muri yonje ndagusabye basi nzo kubivuga basi umva ndagupfukamiye basi nugura umwana ubu guhera ubu nakumenye nzobivuga kuko niwe wagumye umufata ushobora kumbwira genda gupfukamiye biva ngaha bigaca ngaha nibice mu gutwi uko bibike mu mutima donte bibike mu mutima wewe je mu basi mubiza kubwira basi uriko urantera indukumva basi nukumva naye basi umva jewe ahubwo ndigiriye ndakubwira basi donte basi ndakuva amafaranga basi ndaciye basi natora Sofana donte Hamashiri we jewe naricaye ndiyumvira cyabati reka fata kanya tuyage burya na Karora zisheri jewe ndi umuntu
ntakunda kunywa inzoga noneho urazi inzoga nakunda kunywa rakayeri hajya bajya bose wabona babimwica bijya bisaporo bari bagasutwari hajya noneho urabizi ko kenshi iyo ntashe natani ifitiye agacupa kiwanje ka Primus impamvu rero turi ngaha kwari kugusaba imbabazi ko bijya byose byabaye sije navyikoze erega sheri ibyo uvuga ndabyumva mwana bureka kurenza none ibiyere bidahari utuma nzasinda kuri urwagwa ntiruhari hamashiri hama mugabo bwe bisaporo ubihebe ukacuza no kubinwesha uheruka genda bine niyo mpamvu naguhamagaye twicare ngaha imbere y'urugo ndagusaba imbabazi kuko bijya byose sije navyikoze hajya bagasupari niyo babibonesheje byose nabitahura amuzosubire narakusigaye berewe Maria ako sinzi ukuntu wakunda kuzimana kandi wagendeye mu rugo rw'umuntu yagutumiye muko Yego merci n'agasitwa gakari mpa ndaje nafunguye nakwigije n'amazi okay bon gusa merci akundi reka bishatse reka rero sindakurambiye cyangwa ngo mfate umwanya munini wo kukumaza mikorosi aha ni icyatumye ndagutuma ko niki nashaka bwa mbere ndagusaba ikigongo ku byabaye uko duheruka ndashaka kubona ari komposi na imbere yawe ubundi abahungu bose ukuntu turemye twama twiyumvisha neza yuko kuvuga ko umukobwa ikimurimo ari intege cyangwa ingeso mbi kuri we ariko ntibisobanura yuko urukundo umukobwa atoshaka kubwira umuhungu ukamukunda mu gihe amukunda oya arabimubwira neza cyane abantu benshi rero babibwira yuko umukobwa arashaka kugira ikintu kimurimo ariko siko kuri ntibivuze yuko umukobwa yakunze umuhungu arashaka kubimubwira muri make nagutumiye hano kugira ngo ndagusabe ikigongo kunyifato mbirerekane ikiyege Maria uri umukobwa mwiza uteye neza duhereye nko ku mubiri nohera ku maso ufise neza umuntu ufise neza ari nziza uri wa mukobwa buri umuhungu wese yo kwishimira abana nawe rero sinumva kare mahirwe no yitesha mu gihe usanga ufise urukundo imbere nakubona uyu munsi nza gutemberera mu makoko naje ubwanje ndumva ko nabanyakira Maria amajambo wambwiye nafashe umwanya udasanzwe ndayumvira n'ijoro njyana akuma nimvira ibyo wabwiye hagira igihe ndabura amahoro umutima uranguza amahoro arambwira ati uyu mukobwa n'ukuri kuramwirengagiza ni wowe ukuri Maria singiye gukoresha ndagukunda kandi ibihere no munsi nakiregera nagukunda nuko gusa urukundo si ikintu cyo kwirukana ngo ufite rwamo birasaba kwiyumvira ko cyane ariko nubwo ndakwiye ko ndagukunda si kuvuga ngo ndagukunze kwa rukundo rw'abashira ishusho oya Maria urukundo ndagukunda wewe nibwo rukundo rw'ikirenga ndakeneye ko mbere mu waba urabona n'inzu wabonye ngaho yose ndayibamo ndumwe ndacyari umusore nungaho mu Burundi ndumwe papa wanje mu Rwanda famille yanjye mu Rwanda tubana n'umukozi umwitwa Kadoboni wa afashe kuba ngana ariko umva ntamwiye ndakeneye yuko uzombera madame ku buryo mbyuka ndakubona ndyamara mu sezeye hageze ko mfungura ukambira ati mbona petishira bikantemba neza sinzi ko ikurana na kino kintu gusa ahanini
impamvu numva yuko ari we mukobwa ukwiye kuba muri runo rugo ukambere umufasha jewe nasariye nuko hari ikintu cananiye mbona neza yuko ari wowe wenyine washobora kugikora ico naco si kimwe ni mama Star ujya mama Koko wahorumako mama Koko dufitanye ibihe byinshi twagiye tubana jewe nawe twavanye mu Rwanda turazi no mu Burundi hari ibintu byinshi twapanze tutarahetse ariko na n'uyu munsi sinzi ahantu hari ndavuga ati kumbure nose umufasha w'ubwenge azomfasha kugera urugo n'iterambere ry'urugo arashobora kumunyereka kugira ngo na bya bintu turi bwarangize gukora n'amakoko tubikore bije imigiro nyine bitumbere sinzi kuri kwa project kugira ngo mwiza urantangaho ndakeneye kumva ikikuvamo ndakeneye kumva ibyo cyawe byiza urisohora umbwira ati tugiye kubifundikana tugiye gukora iki kuko sinzi narawe Kuko sindanezerewe. Numva cyane ku mutima cororotse. Ya. Kandi ndagushimiye cyane ko wagize umutima wawe. N'ubwenge bwawe ukaba wumva ko twaba kumwe kandi bigufasha nk'uko bivuze nanjye kuza kubera umufasha. Ni ikintu igihe umwishu cyagiye nariyumviye ko byo bari shavu kubera yene bigasanga umukobwa akunze umuhungu bw'abagiye cyane ku mutima cyururutse kandi ndagushimiye cyane hama kugira master nabyo cyose kibazo ndipo gukora icyo ushaka cyose ya n'ukuri nzobana n'aba ko maze kumufasha umva tuzofashanya byose ya Maria gukora umuhungu ufise byose ikiri kuri wowe cyose nico nifuje biteye neza yego hari ikindi naco nakomeye kuza kuba umufasha mwiza tuzifuza cyose kuri jewe ntizokibura yego Maria ibyo tuziwanje ni kwa mukobwa mwiza none kuza kuba umufasha mwiza ntituzogurana nzokorera byose kuko umugabo w'indoto zanje Maria icyo kintu kiyo tuvuze nshoye gikomeye cyane ntacu umukobwa w'indoto zanje ubundi ariko nari yitesheje gutyo kubona umukobwa cy'ubwenge nkawe Yavuga cyane numve. Urabona rudabukoze namusanze mukoni nuko urafata wa mukobwa Dona, nuri kurabesha. oya kandi narabiboneye ruvuga ngo ugomba rumufate kungu Mana yanje. Ngo rugero rufate ry'umukobwa ku ngufu. Rugero ukoze guhirembi. rwavuze ngo ninabivuga ngo ruzoca rumwe Yo, ihorere mwami ivyo ndavyumvise. Ngo rugukubita. Ntabera gukora ko nkamwereka. kandi mama rwagumye rumendesha amahera ngo rumpe amahera ngo ruzongurira isosiyete ngo n'ibibiswi bya shokora 2. Ngo kugira uze ubihore. Ariko yumva ivyo bintu uwo bihora. Oyereka wenda bahana gusa. Kandi ikindi naco gabona. Uzoza urandabira bari mu gikoni ubaraba ubibundira ubarungura kuraba ibyo bariko barakora uravyumva uraza wowe ko ari wowe mwana afise uzoza urandabira ibyo bajamwo hanyuma wowe ucushe kumbarira ngo reka araguha ngo amahera nuza wakira amahera yacu kijya gikoze ntazi niyo capfuye ari umuntu yakinzaniye co guhenda ntuze wemera amahera yacu nabyo n'ingomba zo kugurira ngujye uravyumva Dodo
ukeneye imbombo nzoyikugurira ukeneye igisuguti nzokigura jese pesa amahera sinkora uzoca urubarira rugero ukozi uti je mama hatahira arangurire kandi mama ujya gukora narubwira ngo mama amazi yo koga waramushira hose donde yaragukozeko aragukubita mana yanje ujya wewe rero n'ibindi bindi ujya ubonera n'umwana je natoye mw'ibarabara ndazana ndarerangirira neza none reka arakubita umwana wanje donde none yahavuye basa yashirayo ayo mazi uriyo niwe mwitwariye kandi ntiyagumye amubita nguma asugumanya ku maguru ukitura hasi ukitura muri arya mabuye nyene ujya wewe rero ntasore no kunyibutsa n'ibyo yari amaze iminsi akora azarinjiza ubuntu bwo guhimbira ngaha muri runo rupangu aza no guhunga bwose ntazi yabusakumba abukura yamabuzana atari hondi erega kajya nikagira ubwenge uryamuhungu nyene yo ntihoca nk'umusore rero nkabusanga buri ngaha nkabanza nkakwereka shadonde ayo ndabukorera nobuboha bwose n'umugozi nkaca ndabunda kw'amazi ahubwo mama je nabwo ndamushaka mwirukana ushaka ndamwirukana nzomwirukana mwana maze twigumanire nawe gusa nakijya ikoze cyose je nocirukana narujya gukora abantu baza baraza gufatana ngaha bafatana kandi babona kuri kurababona ihorere mwana byose nzovyirukana cyo twigumanira ngaha wowe turi twenyene je ngaje nubwo uri kurambwira je nkaho je simbona ko Maria n'ukuri wowe ubu ugifise agatima k'ubuvyeyi ariko uvuga ni Maria nawe by'ukuri biyumviye igise wateye kuri urya mwana wacu inandushi wiyumvira ububabare wagize igihe wari ugiye kumwibaruka wiyumviriye agaciro k'umwana wiyumviriye nk'ina abandi bagenda ku bagabo bakabura abana ntibabyare bakaronka ibintu ubwo bakabura abana agahinda bagira agaciro k'umubyeyi n'umwana ariko uno munsi ukaba waraje ngaha mu gisagara uribaramiye nta n'ikibazo na kimwe wifitiye kweli aho urumva kutekanye mu by'ukuri by'ukuri ntiwogenda basi ukaraba umwana ukaraba umwana ahantu hari Maria ereka je nubwo aka kanya ndi ngaha meze gute ubuzima bwahindutse meze nabi je ngaha ndahari kubera umwana najye nararungitse ibihumbi nararungitse ibihumbi 30 kugira ngo bamufashishe mugabo ngaha urigira nta ngorane ntacyo winona agatima nigasimba ku by'ukuri Maria eko data wanje nimbo je utakinkeneye ndagusabye basi genda basi utume basi uraho umwana ubuzima bayemo basi ukunda umwana wawe ukunde basi cyakuvuyemo basi jewe ntunkunde ariko ukunde basi ikintu cyakuvuyemo jewe ntacyo nzogenda ndogwiyo mugabo jewe basi ntunanyuke mugabo basi wibuke amaraso yacu amaraso yawe hano kigongwe Maria jenga aha sivuga jenga ndacuri ntimba Beko zirikana neza ari we nasigiye umwana ukaba uri kumbwira ngo nkunda umwana igihe namubyara nkamumarana amezi angahe narigeze nza kukugora ukujya namwitaye suko nawe mwiteho ukini igihe ciwawe narakubwiye mu kuyitera kutaje uwo mbwira nzogufasha umwana tuzomurera wamfashije iki Maria wamfashije iki ndiko ndakubaza wamfashije iki iki nigihe cyawe ahubwo nayo ni make wamurungikiye zurarungika ego basi ndabizi neza ko wahindutse wabaye nk'inyamaswa ego nayo yamurungikiye ndotuma nambara ibitabuke ndamwesigaye nambara raba Maria raba mwesigaye nambara ndokumenya nambara ibitabuke nambara ikanabizi citse ku maguru nkuko ngende nibirenge nemera amahwanzi bure ariko inandushi ujya ndazi neza ko amaraso yiwanje sinzoba nka wewe aha narinzi tikumana yaguheza igihe basi ukaronka ubuzima bwawe sinagatoye koge ndukamuzana Eda kwazi je tori muhagaki umbwira ubwo burofa nk'uko umwana n'uwawe amaraso n'aya pambana nawe nimbuzo gibiki namwidanye umwana ahubwo umunwa namujyanye twamujyanye nawe ngabanyiriza indorosha umwana n'uwawe ushaka wambara ibishambara ushaka wambare miguru chini ibyo nivyo kumenya iyo ukenera ko turera umwana wari kunyegera umwana kivuka
kandi nzo kumumagarira uburofa n'undi munsi urabyumva Maria wamani umvira kumviza ngeza umwana ngenza umwana wakigorewe uragafuta hetse wakibavu ndo cy'umugore wakimara madawe uzofuta hetse utarose nakana na gatoya aho nawe watengaho ahoze wa ukazunda ayo manyo ngo nibindi bintu fise n'umwana waramutaye ugapfuta suye ko nk'ikibondo nk'abandi bavyeyi itu uragahumana kutanywa saporo zo gukubita saporo urumva fata fata huku takanda kubatiza mu izina rya saporo fata saporo ndakubatije mu izina rya saporo ndakubatije mu izina rya saporo nzokunywa saporo nawatakunywa mbona wahwera urabyumva subiramo nawe nzokunywa saporo nawatakunywa mbona wahwera marike nganda kubwira aho no musi nagiye kugura nakavuye demire ibihumbi tuvuga bibiri mvuze bibiri no tuvusubiramo bibiri abyumva kuvuga rero aha naruge we nawe yumvisa bimwe uhora wigira umukizwa w'uburofa anywa inzoga wewe uno musi kumugoroba genda turiba migese tokuzazana ibiro bibiri tugenda gushora tuvyora imiziko tugenda gushora turonka saporo bibiri ukuvuga ndakwiba bibiri oya pana bibiri ufate iyo mbwa yiwanyira kuga itu uzopfura imbwa sha uzopfura umukoma wambwebwe itu urabyumva iyo mbwa yanyu ni nkawe wenyene ekende gira kabiri genda uzagavura si mama hapa urabona ugenda itu uzopfura imbwa urumva je ntunganga nanyoye saporo na urumva wewe rero ikintu gihari uzagenda hajya muri sitoke tufata ukurako nk'ibiro bibiri by'umuceri ibiro bibiri by'ibiharage n'akasotomati kamwe niba kariyo n'inyuma muri firigo ugenda ukata nk'akarobo utadutwara hariya ku ibutike baca baduha amahera tugenda kwinywera saporo urumva bagutumye ku isoko naho w'isoko bagutumye ikiro cy'ibihumbi 4 kuri kilo nibaho ukashobora nk'igihumbi abyumva ukazura mu kutije nzusaba kugenda na jewe nimwe mwishwa hanje mukobwa ndarazira ukazura mu kuta utibye jewe sinzusaba kugendana nawe uzobura umugabo w'imbwa nk'iyo mbwa yo ngahe wanje mwishwa hanje guhera uyu munsi nyene ndaza kuzana cyo tugenda kwinywera saporo ibiro bingahe zana ibiro 6 uya mutsaba gukema zana ibiro 2 nito sawa bakwirukana gagahera yakaheze ntuzoze ngo ndaguhindara ni mukobwa wanje kunywa saporo n'abatakunywa mbona bahwera saporo mbona tugomba tubatizwe mu izina rya saporo batizwe mu izina rya saporo batizwa mu izina rya saporo asama izina rya saporo izina turatizwe rya saporo tuzoguma tuma hehe saporo Siba ni mutsibe. Mwari munzi jewe. Tumawasunga tukwezi kose basi mungano. Uraga hatiko.
uko nyene uzura mukwega ndaguhora ubusa wabugesera bona tore mwibarabara Babure nukuri nukuzi basimborera basuma basimura ameza abiri basa abiri uragakora intebisho basi mugabo basiteka bana gukora ubusambanyi ngaha mu rugi wanyu Surira basi nukuri besi ahubwo nabutse nibona uraza ko jene turakora abanye nukuri mbere abanye urabona bagesera ukuba ukareba n'imbere y'umwana atone ho muje gufatanira muri gufatana menduka guru basi nezurero guru basi tugira inkiri yo meba hagira umuntu azakunda iwanyu Mandega basi no kutokora muri mupango basi Bora dore Upengane kiruna ngani chula kadaro wabiki Kana oye kuna rugwa Kana oye kuna rugwa Urugwane rugwa Ari baba yene bagiye kugira yo